mwatanguye mutsindwa kimwe ariko mu gice cya kabiri murakigombora byaba byavuye kuko baza ko icambere na mbere ngo mushimire abakinyi bose ko bitanze vraiment ni biyumviye ko ari match amical on dirait c'était match officiel kandi mwabonye ko naho twari twasindishwe igitsinda kimwe mugabo wabonye ko twahakeje ibisindo byinshi cyane premier mita mugabo wabonye ukuntu bariko barakina nk'abana chaque minute bariko barita hasi niyo ari system yaho kubera bamaze gusenda kimwe bakibaza ko birahejeje ngabo babonye ko impanuro z'umumenyereza yatubwiye bedeze mita tukoncentre kwanza turekane na arbitre nibyo ko bagwa hasi tureke mugabo twongere ingufu tureko toronga igisindo cyakare nuko babonye ko twagerageje twasinze imana ishimwe kusinzira uno munsi inkino za kivandimwe nk'izi zifasha ikinarija no munsi mukiniye umugabane wa Burayi zifasha kwanza icambere na mbere kwanza dushimiye kwanza umusore president kubona ariko aratungana mu match nyizi match zidufasha cyane kuko uravye hazigiye kinini tutarakina abakinyi ifoko dusubira ijya connection iwacu tumenyana kandi baza ko wabonye ko ça fait plus de 3 mois tutakina ngo izi match ni nziza cyane kwereka abakinyi gusubira kandi kubunana nuko yavuze kudusezera byose byadushimije cyane hari mix y'abakinyi bakuze navuga nawe urimo mumaze igihe kinini imyaka nka 10 mu gisekuru birenga nabashashe mbega iyo mélange y'abo bakinyi hari cyo bita bigafasha mu guserukira igihugu yego nibaza ko wowe nyine ubona ko arabajene kandi bagikomeye ubonye ko umuntu akinyi buraya ni bisigura ko mu professionnel si nk'umukinyi akini muhira sinavuze ko abakinyi bakini muhira ko adashobora mugabo hari difference mu professionnel n'umuroko ushobona ko hari kandi barashara abajene kandi bakina hanze bashabaronka ama experience bashabaza kudufasha kandi biraboneka ko bafise vraiment tugumanya abajene gushika niyo nk'uko vision byavuze nibaza ko zaba dufite mwiza cyane gusubira muri kandi kubwa birashoboka byose birashoboka gusa nibaza ko ni ibintu byo gupanga nk'uko tubise abarongozi beza bariko barabitegura kandi nibaza ko Imana ibishashe inshallah bizokunda.